Miemo akwaba na yeshe kasebono ase. Yeshe kasebono ase aye kwakopie mu. Ewo Hopesen adoye natraye ene na soye. Na wapani woye leading member Emma Movement for Change. Na nansem ho busume ne da netoso edu. Ana wokopie mu ewo Accra FM, ewo nkrapompure mantem ha. Na wabra no odi nkomo ewo radio station so no. Ensama wakan de na ebi modu pa sa chama wontumi chei. Ni nyina no ene se wabra Hopesen adoye ekwatena radio station so wokasa no. Ana wo chirem se enye Ghana fo ne pe NPP fo asem bebrewu ema wo mu win 2016 no. Ana Ghana fo no enye se wo mu fili akufo do too much. Enti ana ma wo win 2016 na embom no. Wo mu de niam ahodu agu akwa mu pa wo suma se nanam so. Ema NPP e win 2016 elections no. Ene ne ekwo so busa wo pani Hopesen adoye se bi owu mra no wa kire sie na obetimi a kire mu firi se sa abre no. Na wo ye national security coordinator e de ema kire se NPP fo ni ade a na miemusa de ba de na NPP fo mu di gu akwa mu sa abre no ema mutimi ewini 2016 elections ho na Hopesen adoye wo ba bia nsem na nsem a wo bia mu se tienie wo kire mu a esense NDC from Mantam voter region eye wonom stronghold ntino na NPP epese ye de enema gu akwa mu na wo mu hurehuna NDC fo titiriw any voter region fo se na be ya ehu beto wo mo so na wo muntimi MPM meto abanti de NPP amanyuko no sabra na Hopesen adoye ka ho no de wo mu ye enese ene dynamite de de papa aboy a eto akwese bombo yi ana wo mu kwototo bie e wo voter region se de be ya ehu beto nkofo no so na wo muntimi ento aba no emeto aba anase wo muntimi mpie emeto aba emfama NDC amanyuko no na sasama wo kan ye no ana aposifo akwoso ne pechi aposifo a wonum ewo ministries police command wonum akwoso Hopesen adoye epechi se dabi se bi empanesi aboa no na no wasade ya wantimi ni di fe ntweso enuntinsam a wopani Hopesen adoye koka no womna bonche no ma mechirem enunti obra polisifo na yire no no ene ye na kwakopie mu ewo dansoma circuit court wa mene wokase yeyi ana court no wasore so na court no ekyere se wopani Hopesen adoye yi ewom sasam no eda hono mu yenyem na eso animu ya no se de Ghana mra ne ka no asem bie de hono mu a wo beli nipa wo mu a enye ye enunti Yamani Belia eye 20,000 Ghana cedis 200 million. Ana me patwa de yade ato ne tire so se wo dwane adanta na sinema anu eche no adansefo mienu eye two sureties ana me ka se yade ato ne tire eso na wobra wo pene no wobia mu e wa polisifo akache e wo ministries police command no yade se leader any founder edema movement for change anase alliance for revolutionary change Alan Kwadwo Matin Alan Cash wokwakosra yewura eye Hopesen adoye ewa polisifo akache enra ansa na ene yedine kwakopie mu okoto a sabre yamani bele no na wabra yewura Alan Kwadwo Matin wokro no enye wono nko na koye wone kane mra shibadwane akane no wote abanya so ede Emma Madina eye Odminafo Boniface Abubakar eye Sadik wokokoka ho bi ekoyi sada nso ana kane mra shibadwane Emma Adenta wopani ya obuabia Samoa enso koyi sada nso ana chief executive officer ede Emma Consumer Protection Agency miame wafa Kofi Kapito wono so ka ho kobi ana Alhaji Haruna eye Chifaru Warlord wono so eka ho ana wasamfo pani ede ma the Daily Searchlight wopani Kenkranche enso ka ho bi ana afi so members a wonom edi ntintiman ewo movement for change no so wo mudi akire ekoye na sebi empani sitachirema empro mama yenkonkotie ensemo a wopani Hopesen adoye eka ye ewo Accra FM no de nam so a meno kasa ne peche kodi abansam no mama yenti kakra eno akiri dia ba akiri so ye de ba besomo ensem a wopani Hopesen adoye wokoka ye no asese asama ba no emie ade ne anya obroma ade pa de anya obroma mo bi ansa ti ase agam asem ma mi ke kraga ne rebe wo so ne ade no so ade pa de anya obroma me de to me ho so me nko an ana me yese yen ko control voter regime border so okay because it was evident say na like obedu probis to say obi dan ne mpoma e wo toko ne pono e wo Ghana et automatically omo mo akire ko nyina no mo timi beto abade I took it upon myself na me confirm branch e be 5 voter regime na me bo mo ano me mo take oath say omo mo voter regional executives na mani ye be ye the fourth time I me kwanza me go Kwadwo the way you wanted that
I see 3 days to election. You got to dynamite control because of some American role. They have more two more to go. Election day of America goes to one number 2016. To dynamite. That's right. 2016. When we say the voter turnout in voter region reduced. 2016. Me told my ba I want to my way ada bituka. Ana me boy. Timishia regional secretary of Kwando. Nti na bobe 230. And I'm so send message across. Okay. Say omoma yen figures. Total number of voters in the register. As at that time 230 the percent na to aba. Results na never na am gajensi ya win elections. Because maybe we have 500 as at 2:30 p.m. Maybe a deeper 95 and at Tuaba any other. So I told him say yeah. And also the World Bank of that's right. To catch us here when was how and I'm say aggression about all your own. Would you say that dynamite na mutu in boom? Whatever mean kaza we read. Okay sir. Yeah they have a brand so be yeah. Enti ebusuamu tie se de nkomode ni sikọ so no a bra Facebook no so wo bra na wo pani hopes na do ye wo kan nsem no ene video no eda ye Facebook no eso a DLFM 106.9 na ahade amamate ase pa empani se techrema empro enti de de ma wo no enti na meka se ene news no ekita videos and pictures of Inogan fi se de ye hwe yanka se atifi akura no ye hwa enhwe ana ye ye ni nso a enye ene nto ba ye Facebook no so a video no eda so a sa bra no a wo di sa nkomo we no na wonem yankasa me wo fase eye nana otudako nana wo mudi sa nkomo ba ye Facebook no so a video no da so a kire se anya asam gotoa entina kire se emu nsam eno no na eno a wobra policefoɔ no kire no wo ministries police command no anya asam gotoa wo hopes na doye ene kire se policefoɔ no di boni a na kire se anya asam gotoa momma yentie de ekɔ so wo police station ho eno so video no eda ye Facebook no so na wobra na policefoɔ no aso hopes na doye ne ko achi a ye piano say yeso aye kokuno edinera police pick up mo no wo ba ye Facebook no so ada so ene aposifo no wono a wasi go mangoes shupani abrofo wankwa amenso benko enya sam kotoa e wo Facebook no so na momi entie nsabo akoso woni aposifo no ntam enra What is the name of that? Are you the police person? Enti emotie ne ekoso no a Kwadwo unse wuti a edom ne ye free hopesen free hopesen omunya no we ne ye movement for change amanyuko ne ma ai no moyo sa no akọhọ no mu kire mu a wono mo de hye no enti kwan a mo de ne fa so no mo ne nje ho krante be ya wono munya no unse wutie audio no ma wuti se hopesen ka se edi ankwase asem no yes an wo kan we nko na ye police ni edi ankwase asem no so person one ne lawyer edi nkomo unso ha madwe onim de enti a police ni no wayere ne twintwan se wo ma no kwan kra mo ntumi ne lawyer nkasa ya so ne kwachi pia na wura ka mu sakwada mu bi enti kakra What is the name of that? Are you the police person? Enti wo ba ye Facebook no eso a de ekoso ne nyina no ye twa no foni kama ani da ho sa ye froto ho ana kire se eda ye Facebook no so a kire se enye asem kotoa no Kwadwo on say ye be kwakoto aba wo ho ye duru elections ye bia no a obi a wode nani adi Ghana achipa no ene ma bi say no eye normal eye common sa mo no abesa aba what must say mo no abesa aba free say ye wo some of delegatory statement bi enipa bia make here they think say akwakoda and who the say before you bedru October no similar things will happen and normal. I remember 2020 ABC 2016 ABC 2012 ABC 2008 ABC and never be say no you be find say normal name no I think say it's about time wa yen politicians no wo mo hwe wo mo kasa mu ye fi say bia nya da bia na obetimi escape certain statement wo be make ye okona den asem no sesi a wono mu nyina so ene manim ho na mpɛ ho asem nka na omode to wa atwen se ebedu eya abato afe ansa na yatu ho anamon on say politics wo ho eye game
what was here and yeah no Ghana no and I say me nka Ghana e ban say my limit me too much my menya no Africa okay obroni wo hu we use achievement legacies and policies ana odi win election okay na emom nipa bibini we use the downfall of the opposition okay what was here nipa bibini bia no use ne nyonko downfall ansa na wode agenedin ana on say first no na eye duopoly anye NPP eye NDC no na ayam hihye bia ni babia say no the third force no I impose a lot of danger on both NPP and the NDC, which is Alan Kwadwo Sammy. Enti mono amoye the third force amoye threat no. There are so many ways to silence your strength. What am I say? Enti say we need the politics here. On say amanyosem ye anka say yenyi yenim bebre. Ene ye kwa yenyi yenim. Na mom ye te ase. Sure. Enti say we need the Africa politics here. Time bia no wo be hia wo a ebra weak points no mo de agina so we ni enti say na tebet to some of us I cover elections for years in there yenim say na be say no common normal so okuma wenye kokoboma wo no na mo hwe mo kasa mu DLFM if say we nim da dia che betumi akofa dia brɛ wo nti ye kasa ye hwe ye kasa mu ye obanyansafo yebunu be ye nka na sem ye nto aso ye to akase bo no so na efa eye hopes na do ye nsensem ya ho ena yawo Samoa Buapen ono no oya member the man movement for change ono kura na ka ne no na oya adenta abatwa mpesu aso na oya mase bedwani wo honom papia kasa kyeremu a ekwan a aposifo afa so ate eye hopes na doye no nyame anim ne kure ne enya ade so ani ye kure firi se ono wankasa atenase adwene ho ahunu se ekwan a Ghana aposifo efa so du omudwuma no kese chemato kakra o mani nyina ne se on de ohunu se amanyosem ewom pa no kase na o kire se leading member the man movement for change no eye hopes na doye no ohwe kwan a Ghana police service for fa so invite no ewo ministry police station e won kan bo mantem ha se nyame anim ne kure ne wo hwe sa opai ko kan yempo a na nka nyensem bia mpa nka bedu 7 pensoi anka ebetete ne kra akodi ban penso ya drain o kasa na wasa kire mu se endrata e ma mo frɛ no no ko yensem pi kire se o mo kire ne se omra na mo wansam kai bia mpa so mo no eka na mo kodu ho no mo ma no etena ase ya di nkomo se akopema numle nonsia na kire mo ka kire ne so de aduro no yentu ma nko fie ne senti e bo modin a mo waka so ya re nkopon ya adoma etena ya to answers me free se ye twensa man de bobi ebe free so no mo de aba na be pe kasa de o kire mu se adan amane bobe na free so ro aba na Ghana police service fo nso se munim de entia papa mo che na anka mo che no na ba ne san na hwan krampo na tachi na sente no mo so mo twan ma amane bobi free so no mo aba sa amane bo no soro hifa be na free na sente mo tena se ma wesi atam fitia no pandra dasa bapum enumre no sia endo no de watena se adwene wa hunu se anamo ahodo a Ghana police service fo ni tuo no sa o che were de yame anim ne kure ni ade a Ghana police service fo na manyokuo bi na ya so o machi kutupa na bo o machi dom na mo tatai eye hopes na doye na ne nyina mu no de o ka kosi nyina ne se wono matena ase adwene wa hunu se movement for change amanyokuo no waya krado se Ghana 2024 abata akoto no betimi adi nkunim ne senti amanyokuo bi tatai wono maseba ye betimi aboa na o mo ani so ade hunu no entumi ememu emra aboa ben Samoa ne sentrefo di nkomo no emu nsem ni Are you the police person? According to what I know, yesterday the police asked him to visit. They didn't say he had been arrested. He was asked to visit police headquarters today at noon. So I accompanied him to the police headquarters where we were told to come to the regional police setup where an entire panel sat to speak to him. And then he was asked to make a statement. And afterwards, we spent the whole day there. By 6 p.m., we were told that they were waiting for instructions from above, so he would have to be detained. So this is why we are here tonight. He wasn't arrested. He went voluntarily to the police station. And then all of a sudden, after keeping us all day, by 6 p.m., their decision was that they were waiting for instructions on what to do. So they had to detain him tonight. The police say they are investigating a case of publication of false information. They haven't charged. He isn't being charged with a crime. They say they are investigating a matter
of publication of false information. That's as far as I can confirm. But what I can say is that this really smacks of banana republicanism. Because if you are police and you say you are waiting for instructions from another source, then at best I can speculate and I can infer that it's politically motivated. You are waiting for political instructions to deal with a matter that you ought to be able to deal with at your level. Because the police are telling us they are waiting for further instructions. They are not telling us that they can't decide. They are not telling us that they are doing this on the strength of what has happened. They are saying that they are waiting for further instructions. And that means that they are waiting for somebody else to tell them what to do. Who we can also infer justifiably could be political. I'm entitled to that inference. I'm entitled to that by the circumstances. I'm entitled to that inference. Because if Hoops has been up and running and there are people who are feeling a little jittery about some of the things he's saying. Any awuti a member at the movement for change of Afranto Amanyukrono Akaneno no ya mashebe dwani edima adenta abeto mpesuaso ya buaben asamwane enono yentu awia pram to breka se bono eswai ye fra na gemensam na ensam wa ede enam no eho tropa ese enkradokuna edenkurumankwa mu nti uso mu ana etwa no ho enam tentakese no so a eye DLFM.online.com sada so ana yin social media handles ne nyina no kase bono ebumfu mpa dada ho akwese nkwada edi anto akiri enya sam kotwa ewo ho wo ba Facebook no so ajai Ghana fo atworo brofo na mo de agigisem se ya mo pa mi ahwe asenti nesu mekenkan eyevem Kofi Richmond ana wose bra Kofi wo tie di free apie di kokoben Unity Junction ya dase papa no se kasebo ne dem wose the news is airborne. In fact DLFM kasebo emo de sano manamo ampa na wose abusuanfo ne nyina nso abiem ampa ahinema kokoben de ayana machi awo pambo ho mama mwate mo ana piaga wose hopes na doye the talkative is under fire ayo yadase papa ana Kwasi Phantom oso Okogyeabour ono wo fase mama mu akwaba na emom kase bon de meka posifo mpaboa emo de papa yadase ana kobi edutrum wose I am watching you live edi free yekpon beach oditonsuom sa amere ya na so wo yadwuma aduame dwen amanya na master planner junior kentampo ana wose happy glorious birthday and confirm Dr. Mato Poku Prempe aka Napo yadase papa enso ne brofo a wo de aba mojejemi o ifia mojejeme university no menemu na ko ya na me ko bantama technical university college ni nyina bom fantastic world force ana wo kansenate asem nyabotre yen kansenate ho asem ne masenate fo nyama home enra wo mo driver ba kwa ku accident mo mu yeye ana Dr. Down Blow we di fribrim so apel sika ana we say the country is in a complete mess ayo the other say Kofi Parliament was we di free agona bobikuma and we say youth never sell your stomach for any politician. No why mo efutu de monkos went to ana a change from pon was we take as a bonne life e di free odoko uni ne brofo dabio love go odonko so odoko love go when say bia your odoko kokra na bi odoko sanko ka say odoko ko de anke love red. Oh okay Ba we no so odoko na yes love go onya na nka menim se sa nete o ye de suade o tina se wo fate aseye no nema hinte nyina obo mode na we ya enti odoko I say love go nti chingi yada say na piaga wasi ya obuabia Samoa is more desperate than hopes na doye adwonko Alan for president never again ana nana adoma ana wase wofa ne de wofa se moni adwuma pa mo yada mo ase we omobo abaso saa o modidi nso na omonko adi o kodjo okun saa o ebia omuguso ya hoboa na ye nso ye mrebe so omode beba ye mfa ye from pan so nsha ben enu ne asem enu abehwema mombi wasend me tea bread tintin tea be WhatsApp tea bread na no ebe me dan o de fa be fontintan no so chese ewiase ade a mabufu pa ne se midi birthday na woni bibia de mami a was WhatsApp cake ye ndan na won't me fam mampo de on fam man kai sa e de beba we twa send me ana so WhatsApp bokuti awase se opese wo kondo eno se twere sem na ka se wo kon bedo so wunya kase boni official. It's official. DLFM 106.9. Yentwa kase boni so na yenko yanimwai ye bopum ewo mfimfiri mantemu a na ye kwa kaso a ewo awutu senya east kropono emu
na se tiefo beka yi a encha ye kura ane ye bo tiefo amane se ababa wa bia ne din e de Alberta Amahagan wone ne ma emienu eyade se enipa bofo bi akoku no akum nkwada ya ka ho a ayawe ho sem papa e wo net link estate eno no e wo kaswa na ensem ne ba ye ne se bi mpane si de waira wono ane nim ba bia wote anapata passion so ofura asotron kwanta bus stop ho no mo ane esi wo mene wo kasa yi aposifo ahyase eye hwehwemu kama ahwe nipa bonini a wodi boni a etesa na no na mene wo kasa aposifo de beto dwa kire mu enkrata o de apie no aposifo brofo emu ode tenten say asaponyom wo mo kire mu nipa bonfo a wodi sa bone no wo mo ache no ache se wo ye suspect wo mo ache no na ache wo mo kire no say anete aposifo kire mu a wo bra wo mo ache no no ehwehwemu kakra ene se adekwa potianam so a eye Awuraba de din ede Alberta Amahagan ene ne mamienu yekum wo mo yaya no ene se eye ababa woni abrante ameno kese ya che no ni din na meto dwa firi se wo ye suspect ye twa posifo wo mo kirem se wo bra wo mo tie se wo mo ya wafo se wo mo ye mpenafo nobody knows enye obi ahwenia ana wo mo kirem se Alberta no ebo abrante no so bo se ase will be a transfer sika 20,000 Ghana cedis to 200 million. Everyone know Awuraba no mobile money. Akwakogu abrante ne fon so. Enu nti eye chinje kakra. Na Alberta ne kirem se kwan ofa so wonya ase sika no ene se. Wo mamie no dada ansa na abrante ye ne ya chinwe e ba be wano. Enti eye ne ma no mienu no ana wo mo dada no baako e wo mfinhia ana baako e wo mfinhia enkro no. Abrante a wone no wo sa nkwada mienu no wabrochire na se ne be ya obetimanya sikari ahwe nkwada no ntino abrante no a wo abrochire na wo ye ne ex husband no ana Sunday sikani ba ye se wonje no wonfa hwe nkwada no a wone ne wo ye no enu nti nkwada no de wo mo ofie ana abrante ya ya chinwe enso ne Alberta na awo mienu aka ho nti ababa wa no kita nkwada nan ne no na wo bra abrante no ekwa transfer sikani allegedly wo kwa transfer sikani eye chinje ewo wone oba ne ntem enna ababa wano ko bo aposifo amane se abrante a wone netie no ekese illicitly Kwadwo South brofo na se erede ye ka brofo illicitly Kwadwo okon gofi brofo ka what ya say illicitly na tire se Awuraba no kwate kwa na abrante enfa so a wode transfer ses kan ye kan brofo illicitly Kwadwo yes ya brofo ne beboa o enti wabra Awuraba no kwabo aposifo amane no abrante anim se wampe ba bia amfa ne ho amfa anhwe ana yabo no kro no ana se de kwado abo no so abokro no nti ehu abufuo ana ode twe se kan se Awuraba no so wo ne bo de ne se kan no tu ne minim etwa ne tifiri so ten enu achi no enkwada mienu a wone Awuraba no ana wo mo no so no wo kum nkwada no efra asase so a wo ku wo mokra ya na enu na mene kasa emafra no mienu a enam wo so masika no ba ye no 9 years ene chese na bio ai 9 years ene 6 years no mene wo kasa yi chese ba bia enkwada no da no eye yie papa enkwada no da bia chese wo mapom den enkwankan fe se sabrante no ku enkwada no mienu wie no sade se kan wo mienu no aka no eka ho a ene chese woti do na posifo di mirika tente di akire nkakra mene wo kasai tese wache wo mache no a tese ya twan ya se ne bakopiem wo koto a Kwadwo enyasam kotuo enyasam kotoa kobra ne bebo otirimo po na oba a wone nete se mi kuno watimi akuna atwene de a na wo se nipa na se pe ba bi ma akoda tese mi kuno asa kokum enkwada mienu akum kwada mienu no ampa aya na menim adwen bi mo dwen wo kurom ha sei Jesus Christ woni obaate na koba se watu na mo bi na mo na watu no wani nje ho a wo ho kwan se bi ate a woni ne tene ne be jaima na pe ne be bia fa wa be bia fa na so medua ba fie dan se obetwe se kan akum nipa no se bia nkwan we ye nto enipa no fumba na obefum wa be kire so enti se wo fa se kan do to ne mutwa me nsemi ho amete ana me ho dwire me pa nsemi we nya de enka se yete kura chese onim de eye na hini se ada na ne ex no ansandi sika ba se ye mfa hwe ono ene ne ma
enti wokum oba no ana wase kum abrante no wabrochire ne man mienu aka ho da bi no oba no wale no wanka nkyere ne so wo ma na so ya we enti wonim se nipa na wale no enipa no one obi atena da na one ne wo ma be ma no wo ho kwan so ohwe ne ma enti so wase ne sika ma oba no one na atena da ne so mfa hwe ne ma no mfom so be ne wo mu oh kratwe kan se bi dia me dwuna me ntia se we kratwe fo sa wonim se se ofa me mobile phone mpo se me yire no ana wukunu ne me na ofa me mobile phone transfer sika free so without my notice wa mom ya mane a ana woni abrante no atwe ho ama abrante no sika no nyo ne Sunday ya nyo na transfer enti wonim se nya ko drop osifo ho a ye wo cyber crime ye wo omenhwemo hu na bia sika no enti ane se mekwa kodam se mabokoro de ne mekum na se bi mpanisi mekum ne mawubi enya mensem ana kire se awuraba ni free police station wo ba ya na wo che no de bafo de sensan ka ne bi de wo no akuno aposifo no brofe kan multiple wounds ya wo no akuno man kwada ne mienu a enam wo muso nti wo mo papa sandi sika na ba no so no wakum kwada ne nyina ana wo no ankasa ne ba ne ma mienu ono so ne awuraba na wo mo no ba ko abosome enkono ana ba ko mfinsiansia wono so wo mo sika ya kire se ba bi o mo da no ene enyan Abrantie yi oni adwunumu hawo kakra de wo mo dam mo me emfa saa de ne nko wo mo dam de ntia me bi sasa ne se wo kon wo hwe kwan ye fa so asa nsem we na si no ho enipa bi a sabe ote asase we so na sabe na adwunu ne mu da ho no ana mo bi wo ho se ni tu eden so ba wo wankasa wotumi ne na dad pen ene na atena bobra wo ye mu kura nhyehyɛ kakra kra so betumi atwe se kan ya wo na ku na to atwene ahwe nkwada mienu anim anya bone bi kura na ode aya wo se obema one na atena pen ya one ne wo ma ese ne sika se yanyi sika ne mfa mo ankwala na setenem wo kura we ne nje sika kura den ya ono kura obenya bi adiwom ntini ha pa ya de yawen ade a mesere ne se Ghana Police Service ne nsem bi se be mo akache nipa bi se no anka mo ma 100 years ebeboa dabi na Ghana santo kenke manini o se Ghana santo kenke manini oh akona kenke papa ben de be ma say you see we are not jumping into any prejudicial conclusion. Sure. Say bia ye bua because our court and of course a court. Na senka me pa na me ye judge ya. Anka me ma onko da fi asempo senka me a. Anka me asesa etua bo bagu tirim bruta. Fa kwa chini. Uko pie Arab countries na. Adafo ba ko oka kire mprense nhira. Oba Saudi Arabia kwan abefa so abeyan fomoso ne sanfomoso no ho mra na edidi wo. Hukumu nipa yekun me Mose mrade manage hu na am se krom ha se no atemo ni ya ba wo ma bedu baabi no nipa ya de na atum so be hu na wayera every prison dem ho enti bedu baabi ndudu okrampo na kese enye wo de kra se du be kwakoto afia se de wo ka ho nsem ya enti ya besre Ghana fo ne yentu ye ho fo titiri ne ma ya no wo be se onu obi ware abomode anatena se ne steady de pa ne ye ebia na ahyese ya no kwa hu ze di pa ne hwe no tirim nanso odonti wampa mu na wayi wani sa na ekoduru pempen so okunu mi se obi wona be mate asem tumi ba konya fa so obo osabi osi papa wani so konya ba fa so etietia wa ya se ne ade no na oda so ate no tia sa so odonti ukaka so odo sa na akwaje nsemu unye hu se bibisi ya hyase ye ba mode na tu hu fo entena ho man kwaje pempen so e beje won kwa free won nsem ansa be ka se me hunya nka mama me ho kwan da bi emwa Kwadwo menyi ne ba no ho na adwuma mienu na ne wo mani so se meye de edi nkan ye soja ana judge ni nyina nso manya ani anam si ameye premoto no nsia boyi enka ameye soja ni anka mesesa etua bo bagu nkofuo tirim da bia wodi nsemu na okonsemu a wote ana mu awere ana sanka me judge a ewura dinya you see elesa nki ye collapse prisons ye collapse no because what the bone obi akumnipa obi adi bone kese ye na kwotwo ye sa to kenke mandi na wono asa be ka kire Ghana fo se enkwa na emumbi na de wuku no onyankwa na yesuro bi bi ankombe na emofra no kro mote asesese no kro asetrem ko se oba na wuo abrahosam kese ya kro etato no oba no wawu wo be ma no so wunya kwanya na behwe mofra no bisa ho se abusu na ofri mu kura no etesei wankasa wote ase kwa na brabo no tesei na mumienu nyina no mo ho akoka nsenseme ana mo buwa yetu a sebe yanwina kire ne daache se de be firi mu aba sunsuanso no Kwadwo okun Pentecost no wajai minja ya meda soko ene de utufo to aso menko ya to akase bo no so ane ye body awura mu e wa shama an official town na honom e na nkra beto de ye kase bo pono so e kire mu a ejabra ne bia tompotem honom e ma na atumi ahya dan ene fa japade bebre na tompotem honom a awre ho pa na nkra ne kire mu a je se e yade a
ewia ya na say oja eto ho no mo no esi emra na don ba ko abapa ho sema no aduane anum ene san kwanhia wei esi ye na Ghana National Fire Service for no ekwopia mpotem ho no mo no na abono mienu abapa ho sumadu ba ko ene se abapa ho na Ghana National Fire Service for bo moden edo mo fire tenders ahodo edifra shaman afi motorway and afi so Tama Metro regional operations officer and afi so Asama municipal fire officer na di animo ekokwa bo aya na mambo moden etumija no na no nan abo apa ho sema no dumiensa ansa na eja no wonom atumi aso ano na mom emra mo dumija no wie na afa de edanya hodo a wonom di nnua na asisie no dodo na ahye afi stores ahodo ompotem ho de na nyina ahye se edwura be na ba Facebook no so a DLFM 106.9 a video afa kasegbe ho no edaso a wonso ba obetimi enya bia hwe no abo wani akwa homa ede amasa awra ho pa ba hwe ejapade ahodo pa ahye ompotem no manyamia no nukreni asefem pa na fa sabesefo bon kra kiremu a awra ho sem no guso omoya nhwehwemu ede afa ho no mahunu de ntia enam so masa ojawei etumi tompotem ho no ma etumi ahye ejapade ahodo nyina agese ene ayawra ho sem pa na nkra no so esa kiremu asese amekesen enya de odi hye bia tumi hwere ne nkwa efa eja tompotem ho no ana afin so epre biara nso nya de etumi ekọ so mpotem na momu no asetram na aye den ade ama de shom titi mpotem firi se wonom den ahodom titi timi mpotem ho no ana afin so wonom stores ahodo aboa wonom mo nsa etumi kọ wonom ano nso ni nyina ahye ahye ato abeso no de ama de hye a etete ashaman official town a ewia yi yebo mu nkyiremo ade ama na ba Facebook nso wankata braba hwe braba hwe ade hye ne sabra wonom so ekutam ma me mpanifo ahodo wonom su etwa adwajo pa o Facebook no so nyam menim ne kure ni. In fact, asefem pa behwe amanfo Ghana card ahodo nyina ahye se dwabe na amanfo kudodo no po kase obi kura na no masema waka ne so station officer chese sika ba 30,000 na say 3,000 Ghana cedis a odokoto ne dam ne nyina dash se dwobe na ya ho sema isi amekase ya daneka ehefo na okwakofa sika no e de akokotu asaka na awra ho page se oba Facebook no so a video ne da ho no ma onsu betimi enya bi ne wahwede amaye uba behu eye fire tenders ahodo kopie mpotam wori nyina no video ni nyina da Facebook abetimi enya bi na won so wahwe na odo adwenkyere de ato ase de ma wo DLFM 106.9 na fire officer mpenifo ahodo mkopie mpotam won echiremu a anamo ahodo Ghana fododo na etu titiriu yesisi ye na dan a ye momaden sa dan be ma ye tititi ntam wafiri se edan yesisi boaba ho sa na koba se atoyenche mito mpotam ho no sa na ma fire service no mo do mtena ne kwa mo brepa afenso eba ne sanso ase jano ekoba se tompotem o sa na etratre de koba fufura betimi akọ oha okese de aba emna mo de ye kase body nkomo no emu nkyeremu ni structures are yesi a we are making sure say ye see even in the cluster kakra na say yesi bua no kakra mpo na ye ma ekwan end de mu ntu behwe bebi a ewo ene divine healers no ebo ehye no ana say e opposite no we be mu say oho no say because of car kwan na edan finfi no nti ama agent ni antra nkoho we behwe even between the school no company structures na there was a little bit of space e wo mu kakra nti na ama ejano there was bebi a ye for no a barrier natural barrier bi e wo ho a ejano ntimi answer bi anko si yesi dan na say ye de bubu bibria spread dia and say ejanto mu a e be spread ama ni nyina e be hye ne mu say asase no ho na se yesi dan no krampo na ye ncheja at least some space in bi kakra ba 5 meters to 7 meters bi in between clusters na yesi na say dan na yesi aboa no kokko no nti so far na de eguso a ye hwe investigation na say ye nhwemu eni a woti ye aye fire officers am kopie mo awa shaman official town kwabo aye mamudum ja eto mpotem ho no mo no ene na wote ye no ene wachi ne adehye a won ho aka adwamu a tese amekase o madan ana afin so mo stores ahodo ahye a ama o ho akere mo so di nkomo mo so akere mo akosemu ede to DL kase bo anim wa me djuma no me se fifre na ati me fra me bisa no se ye fie na se but time me se bi ba be du no bi bia se bi wa ye koden ni kwa me de na se me tuma ba kon 30 ani edua 2x4 20 zingli 20 me se me kwa koye me container itman de me se me kwa koye me yele nwa de ni nyina se ye dam ni nyina asiye. Right now I'm losing here, but the way I'm see the thing plus my eye, I don't know what I will say is now. This area, it will be my area. Before I realize I won't bend. I don't know what caused the fire. Normally, I'm a station master. People, they are giving money. I'm using money make account to the union. So the money all is in the room inside. Normally, 16 million I'm giving to the union, but I don't pay this month, so it will be 32 million because I don't gather the money all. From a banana like like Patari Mashamajo Recano, Ebinio. They say they should be using our boy, I just open our door. So when you are doing a question, you be Messiah, you know, you are best time of year.
onusu jo foto ni na so ahye die ni bibia ko ebi kwa ko so abon be boy eni a woti yei aya dehia wonum ewo ashaman official town na omode omakosem eto DL kasebo enimo ntoko de firi won bo bi so aboabo asika no anko de kwaye oba ho ade ni nyina hye jese sika na hye amenipa mako ensia na egusugo ni nyina nso ahye atete pao nyamia nim nuku no ko hwe se de eja na di dem pa mpotem hono ma atete Kwadwo okon obisa ho sa adenti na eja ento yi silegon me shada mi sa me ho sa asem ne da what be pen ebinsi da si eja to yi silegon eja to Westland yente eja to Trasako what be da hwe ba bie eja yi shi yi ahụ dabia na baabi eja beto no ye baabi asebio sebi ehwo na akoye te sa se ahonidie nkonka ne yesi da me basa aye no ho ase sebi ebru sorry ase zongo life bi ahụ ase medwene ho amenti ase hwe yewo miamia hudo mbo ho ma bicycle okra ntimi nwura edan na edan ntam bicycle eno na fire officers ne ka ho asem no edan na nkasa na ewo ho na eja ne koto mu na nkasa yenuadan dodo na yenuadan inti nuadan eno nkasa tumi boa ma eja ano yeden na fei mama ekwan ne demu no okon ato awedie mu ana a transfer ko the next house oh yes inti ebekwa so watre ne dum no kura be yeden efri se eja no nso enua na nkasa eboa meja no etretre na kobam ahunti ebesre se baabi a wote no fi se enuadan anase baabi a wote na hunidie nsem no enkwa anim a wo si de abamwaden se obetu hofo wonim se enyina wahoden wa ho enyina wahoden nano neto efri nsuom nemom nano ekowie ja you see the more no baabi a wote e generate heat mframa mfa ho no etimi ma eja kura to dem enye so sometimes no obi na trigger bibia wo se mframa amfa baabi a wote no nti na yesi ventilation is very important wo si dan ya jampoma enye mframa na ebefa ho no nko anehia se mframa gina dan no mu na empie nko a edane heat enti se fridge susu eja betimi atom edi enti na ye studio ha se mframa emfa baabia but air condition wa ha meboa enti machines we na wadam ha no a e produce radiation nyina no na ho ode no ntime mro air condition so nti eja nto ha oh you ka kire Ghana ni ba se wo si dan ya tetentem a wo mfiu entitem bia no mframa mfam okwa tete na me de atwa me nso no mpo ni se obi wo ho no mo a na bra bo ne da ti nyina na ewo bia na eja ne to yes sisi ai obi kura kire mu ahese de ode be hye na nadwe no kura din because yo wanyina na ode hye di pie ye no enti ne bi ahye kura ni se koba ni se ya sika hodo a wapa ode asie dan mu wajapade stores no nyina ko ba bia betena ni ho in fact e bani sa tete pa e mo moden eyese ya wo hu ayana den emma enipa ne be about 80% of all victims no 80% entimi survive bi me just say wo back to a crash campaign said your man mu asetena kurate na said we ase ayi na dan ya woti mu ahye wo store so ahye wo sika akra wo hu bi afiri wonsa me ento akase eba no so na yanku anim ebusu awe ho sam na msade mabo na na wie de amsa mesina yi paso hene sa me bonse nie Kwadwo sa me bonse nie awe ho sam ko hana Bible mo hana ka sasanka nani ti se subura anko be so amane man no I think say John Mayer ne kan say so dey but Pentecost no kwa no oh John Mayer ne kan oh yeah sure o se mani ati se ebura anka me so amame man Israel for no ba Kwadwo sankanya ahwease a wahwe anka Bible mka ya ade but wahwease no nti Bible na tiefo nim se me ya ade na me ahwease no me nya ahwease tim sa Kwadwo awe ho sem wa ha o sa o ewurade Mika chapter 7 verse 7 no o se otamfo mo ni nje me ho na se me hwease mprenso kra me sa sori bi wo dia oda ho se tim wo dia ahwease aye na me ento akase ebo no so bayifo ye to akase ebo no so aye ko eye girapa ewo Upper West region na womanfo ne adehia wonum atikuro num wo bufuofuo esin achemota forest ne nyina no ene sesa mobeka yi a wo pani ade din ede Eric Johnson won na Royal Cozy Hills Hotel adwonko Royal Cozy Hills Hotel na yane dia ewo wa mobeka ise enche e beto bia se nipa bofo bi akokum papa ne ayaya na asam ne kopie mu ewo wa high court a na chese asam ne yedia
nano ana enra empanifo akwa asetena na dawuro na uta esu se de afiritiwa esu wo kokromoti ano adaye a asenie no munya die kenkrenke munya die a soloku abamanu o ni nyina no ene se wo mu kirem se Chief Justice Yemame Eraba Esando Tekunu wono ankasa tro nkrata e de aba wa high court wo se wo munya asenie no e wo ho no mo famre kumase na no manfo ni kirem se ye no ne sa na amen na den na asem se aba ni edi ni wa ha na temuafo pani ese da bia asem no yenyi famre kumase na wo mu kirem a wo bra asenie no gusu a ekoso no ana eye state prosecutor a wo pani a wodi ani mu eye Said Abdul Shakur one defense team woman nyina prepare betie sani aseni nbesi akoso na no ana alaya fo a wo mutwitwa ade age suspect no de wodi wo manim Clement eledi wode ba ye betu dasan wokitankrata 10 letter edi free Chief Justice wo ye mame Justice Gertrude Tokono ho se asam no munya adie wo wa na mo famire kumase na no ana principal state attorney wapani Said Abdul Shakur chirem se waye surprise pa wate shock se asam waye die na obi akodi boni atesa wakum nipa na yedi na asam wa court no enyi otemuafo penisi ye fasam no emre kumase na wabra principal state attorney wakasa no emusem kakra endie. On the last agenda, the court empaneled the jury and sit today for us to come and disclose everything we had against the accused person. We make it available to him and his lawyers so that they will prepare defense. And we said it's good to start to call our first witness. And then when we entered the court, the lawyer for the accused then gave us a letter reporting to be a letter from the CJ to the district court, instructing the district court to immediately transfer the matter to the high court in Kumasi. But I think that there's no. We have 11 witnesses. We are calling 11 witnesses. 7 of them are in one. The remaining 3 are officers at the police regional headquarters, CID's police regional headquarters. So we intended to start the trial next week with the lawyers. And we have since have conference with everybody. We have filed witness and everything. So the case was about to start until this happened. Enti ebusia oba ye Facebook no eso a DLFM 106.9 abrante no a yesusuo se wono anekum opani anedi ede Eric Johnson no ana yede no eraka no mono na we no yenka se we guilty that be we suspect enti oba ye Facebook no so a ene jirapa ana se wa high court no ene na mohunu no enti ayade a ayensem pipa ni nyina no sasem no yesi yenyi emfemfiri wa court na ye medi ni okumase na eno achi ana omanfo ne adehye temamfo a wonom ewo jirapa a asem ni si womanim womo pattern trene ediama wopani a yakuno na yire enna busuafo ne kire se a edia pa na beba sasem a yedi ne wahana no ye beka se emfemre kumase womo suspect se e bia na kire se attentre ne bia ntimi ankoso ne ade womanfo ne bu afu. The question we are asking is that what is the content of the said petition that generated the result from the Chief Justice? Because it means a petition was sent as stated in court that the A1, his mother, was the one who wrote the petition. So that means if we also raise a petition here to the Chief Justice that this is the jurisdiction in which the murder took place, is it going to also warrant a reversal of the matter? Because it means the person who generated the petition to the Chief Justice has an interest in the matter. We also have an interest in the matter. The whole Upper West region has an interest in the matter. The state has an interest in the matter. So are you going to just sit down and just consider one petition, one letter written by a mother to to the Chief Justice, and the case has been transferred? And now we are also asking that, are you saying that we here, for example, the indigenous people here, we should be able to transport ourselves to Kumasi every single time? Enti we no so omanfo ne adehia wonom ete jirapa a wo mukirem se sani ni sekos wo no bonyo so they are not happy too much emunsam eno no wo mai so perplexed pa enti emunsam na kasebo ye de esombo no na wo ba ye Facebook no eso a mo de brofo ha madwin no ye awurade me wo fa se lambon nepe Lydia and was hey uncle your English translation dear jai was all love so much we brofo bua and was please uncle sell all my fugu for me
tell Kofi Taylor to go back to the village and look after the cocoa. Presiding elder Bako Pe, wahwe asie no de meka se ana na de obi agende o say Apaka gate when they are done please pray for me. Apaka to I assignment wa Lydia see we are bompai kakra man na Lydia o jimi so for de na free me nsem ana wahwe ase wahwe ase chere ma menye maduma matisi aso panini apakanya sa ele twede amponya oro na hwe ase wa he ya Zinabu Adamu anu wase wofa say it again oh it is so sad pa amagana ana Emmanuel Sean wase you are loud and clear life beautiful sweet and nice the free official town odoko no on person obekon odoko Apaka GH atenase latest from the world of sports. The Yale News. Right, abusuayan samo bibiala ha emo bibiala kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafie so ene yawada area from tobre kase boy so mrewedu sa gudie mun sama woso ayaboabo no abusua yaba ne yede beda na hu ne ekọ ene ne ba ewa gudie mun sampi na eguyan pronso a yede eba beda na we Ghana gudie mun samwa and of course microphone cross de latest any exclusives no yaboabo ne nyina no a yede eba beda me amede nsam na ba ne dia meje so no eya yesu ano de share Apaka the blessed kinentantam so anom mensi fam na mention nsam na say emfam audio mention say emfam fifie na mention say emfam fi the black starlet of Ghana kache na wafu zombie under 17 cup of nations no eguso ekos me no ka say black starlet o mabom modern etumi akopie mu semi final na Frederick Echampon black starlet o management committee chairman wakasa abolaye Kingston abaso or see a Juma Laye Kingston Iron or Sabasobody wa build a solid formidable team where to me a qualify Ghana akopium our semi-finals here to me we need semi-final no na ye kopium our final automatically no near qualify at the aqua kopium our under 17 African Cup of Nations ebe kosuntuano de semi-final na Laye Kingston akodu no or bonabaso for Jumadia why we earning some Frederick Echampon at the atujwa ye diamao Jumedian so na yada so ejina national issues yamfo ye nchemo the Black Stars of Ghana na Dr. Kwame Baniakon former GFA club licensing board chairman or si otuado no obaye on sheda nye adwuma enche ne second coming enkrofo startia omokeka nsam edefon ejeje no na adwuma no ontumi ye ne monmono wo fam ene nsam ahuro pina na ebinum keka o si otuado no yama ne mre na yen supporting no nya adwuma no se oye na nkoye a ansa ne ye wasembi kan ya kanemom no sesia ya start ejeje no ye nya abotre ne yama ne mre na omfanye adwuma no Dr. Kwame Baniakon ne nsam ode atudwa no a ye dema ye mpiemu Ghana mrantie sia kan amanone na ye mfom nsam amfanto anim dia ye nhase amfan fi Spain na Ghana ye strike ye friend Naki Williams o si na kan ede mabobo kwa ye friend Athletic Club Bilbao na meno kase abrantie ne epra wakwakoye surgery ne nan benkum num na ne ameti ene se bobo kwa ye friend Athletic Bilbao omo last La Liga game weekend so ombebo against Rayo Vallecano no ontumi nyiram ensi akan enam so ema 2026 World Cup qualifiers Ghana ebebo against Mali ene Central African Republic no abrantie friend Inaki Williams no oye doubt for one share 2 games way ontumi ma embebo emfama Ghana ye de won some edemam yempiem Serbia ho ena Osman Bukai esinaka wo osinaka edema bobo kwa ye friend Resta Brigade na mame fanto anim said this season no waje Serbia Super League no asaji Serbia Super Cup no ede amabobo kwa ye friend Resta Brigade ni amete ene se Resta Brigade no omehu abrante na di omaton no ede na mabobo kwa ye friend Austin FC amo Major League Soccer no USA na sika PM no $7.5 million ene PM Osman Bukai so no ede na ni chiemu Major League
League soccer no na wakosi na kan wo ho nsɛm no na yewura mu awo Germany dia bobo ko friend TSG Hofian omakache na yewura officially no omo ne Ghana ye defender ye friend Kasim no omo party ways and they obi afa ne ba bia Kasim no entoa so nsia kan emfama bobo ko a ye friend TSG Hofian bi ma ye de ho nsɛm ne ye da so gina Germany wa bobo ko a ye friend Hamburger SV omakache na after 12 years no Tinton time omo ne Ghana defender ye friend Steven Ambrosius omo party ways in the abrante ekope baby foforo esina kan a ye de ho nsɛm area to anim na nyame adoma kwasiada Ghana version of the Air Classico na eba so Kumasi Asante Kotoko ene Heart of Oak nebo na Daniel Nieje former captain Edematima ye friend Kumasi Asante Kotoko si game we no aya na form guide no encounter wutima obe game no or the aggression na obe take risk no wona obe tuma win game no na mom no ono de as a former player and a fan of Kotoko no o hwe nim se nyame adoma kwasiada Kotoko ebetumi win game no eno Daniel Nieje Gordon Abroadin enso esiakan de amabobo ko a ye fa ne Heart of Oak ene Kotoko nyina pen na Gordon Abroad echemu a nyame adoma kwasiada two supporters ni nyina no mo nyina mo mbe bonru agoprama no so na mo mbe support two teams no na mo nchia players no any teams no on na ono de onya surprise say game we no ebetumi ewie mu ewo draw Gordon Abroad ni nsemo de atudwa no a ye de am na Heart of Oak e de abetudwa say omo ne bobo ko a ye friend Ahila Omdoman omo ma ye friend Sudan omo ne omo akọ agreement abrant ye friend Salim Adams midfielder Heart of Oak air transfer no na wakwakosi akan e de ama Ahila Omdoman ewo eye Sudan na akase Ahila Omdoman no omo ne abrant ye friend Salim Adams ebe agree on personal terms omo agree on personal terms the officially no Heart of Oak ebe transfer abrant no na wakwakopie mu akosi na kan a ye de won sam edi eto anim ewo dwumedie no so Baba Musa Hamadu summer test 1996 omo player na wakasa osi step by step no omo get there omo work very hard say omo betumi win Ghana Premier League no na osi inshallah Ghana Premier League no this season bobo ko a ye fa ne summer test omo betumi win a ye de won some edit to anim Ghana Premier League match day 24 outstanding game endra etodwa this is echi bobo ko FN Legon Cities ebo mo kamie no a omo ntuma nteme na okase ama Legon Cities every abeda 13th position omo 38 points yede won some edi ama yamfa efisam ni si tew ewon krofon kroso dia endra UEFA Europa League no final no etodwa bobo ko a ye friend Atlanta echi Bayer 04 Leverkusen ebo meka pole miensa omo ntuma Nigeria Abrantia ye friend Adimora Lukman ene she 3 goals ni nyina edema bobo ko a ye friend Atlanta me no kase officially no Atlanta ewini DCS Europa League no edi esi omnanso a enwon sam no nti Gianpiero Gasparini onene Atlanta Boys no ometumi age trophy na enwo ensam no a ye di emo West Ham United akache ena ye di aniche omo manager David Moyes eje omo officially no omo appointed Spanish coach ye friend Julian Lopetegui say ombre no be new manager and former bobo kwa ye friend West Ham United me no ka say Julian Lopetegui and officially no or ye new manager edema bobo kwa ye friend West Ham United ye de won some edia to anim Juventus so season kwa wie no mu jo mu coach ye friend Max Allegri kwan me no ka say omo ne Bologna omo coach ye friend Thiago Motta omo reach agreement okono wakwa new manager edi amabobo kwa friend Juventus na Thiago Motta ebe sign contract till 2027 na waye new manager edi amabobo kwa ye friend Juventus ye won some edi eto anim na uram awo team ye friend Bayern Munich akachi omo nso ni omo coach ye friend Thomas Tuchel no omo party ways me no ka say deal no close Vincent Company Belgium manager ya Okochi Berlin no enkomo twetwen eduachi akato na bro na okosign contract akwa new manager edi amabobo kwa ye friend Bayern Munich enti se bibia tutomu dia one share Vincent Company and ebe new manager edi amabobo kwa ye friend Bayern Munich ye de won some edi ama ebusia nyina we so na gudie mu nsema ye bobo no edi beda nyina no ye mfansi mi amede nsema ne ba dia meje so no yesu ano de share Apakan GH the Blessed King. Over to you Okogyeabour. Yera se apakan enti ye gina we so na hwia yi ensem ahodo a ye boaboa no edebeso mo se wopram to breka sebo no na ye de asi na Richard nso ahwe ye da se no message yi pa
yɛda ase wɔso wɔtie kaseɛbɔ no live ɛwɔ gbɛkyile yɛda ase ana ya woso nso se kaseɛbɔ no ɛda mu paa ya wo nso yɛda ase yɛmfa seda ɛma ɛyɛ Kofi Taylor wɔn na die ko Facebook no so ɛma awia wo nso wonya bi ɛhwɛ yɛkyerɛ wadwen so ɛwaseɛ yɛda mo nyinaa mo ase papaapa akenkanfo mienu edia megye so ɛyɛ Gangster Katia mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yɛda mo nyinaa se awia yi ama mo nyinaa mo ɛniti a ɔgye yɛn oboja. It's official. DLFM